Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm the kind of also go Mr. Post, Tower man, yeah, and then from there, I can allow is Shamo Combo and I came link Namganarana FM. Yeah, so. I'm sure of course initially kombisweni ku ku na event yo karhi yi nga ta va kona le of course yi fambisana ku na vana va kwale ka Ndlovu kwale, I think including one of Mr. Post. Now of course we got Terence and Tyrone, a graduation invitation of course. So go Mr. Post ka post le Africa tsena ku artist loading. So ni wa post le I was like yeah, I'm going to expect maybe 2 or 3 artists I got invite. However, guys, the boy, and I don't know what's happening. I don't know. I'm going to sponsor or don't do also Mr. Post until because the boy, guys, do you think the artist to slash then? Did I cut the scroll? I'm coming to one go. Din artist to target di ding so ku va festival manje dan kan scroll kahle ku mi swi that is le anga ti ramba so ngo Mr. Post kwala so ku va festival. I was like, hey, what's happening here? Because based on my estimations, I can calculate la very swi kombi ngaku ku cost very ambi ngisini Mr. Post swi nga kha swi costa mo 100,000 yeah, over 100,000 rand ku va minimum vele ku va minimum leyi nga ku yi hlayeni ku minimum ku nga va ku ri 100,000 rand ku ya leswi ni swi vonisaka swona loko kha ni swi langutisa loko mina so leswi nga ku endlekweni. So yes, it's great news for those who love him, even the community very they will benefit. So another thing, guys, para this event free entry as you can see on. So so do end and Joe so go Mr. Post phela is not going to benefit anything. So swo kombisa ku mali yi kona ne ko ga very a hi swi tiku mali ko iya man. So swo komba ku mali yi kona, I guess so lose swi va tano hambi ko va ku ri sponsor swi komba ku mali yi kona ku so ngo va ngo alovola ku hayi mo teka mali leyi mi nyiketa. So we don't know it's a sponsor or it's him, but loko kha ni languta a line up yi bohini swinene ku invite artist to tala swinene. And even ka post ya siku ra namuntlha ra ti 19th of December, he also wrote ku xota mani endzhaku of course a poste King Tsonga kwalano. So kahle ka dya kombisa ku swi nga va possible ku tlhe ku invite wa more artists leti nga flexible very no sure ka ti-negotiations swi lava vanhu vo kota ku negotiate very mi vona mhaka leyiwa. So ni ku so mhaka kahle swinene yeah ta kha ku ya enjoyiwa kwale swi kahle yo mhaka kahle hi leswo maybe then of course hi hindza hi ya ka Xamakhombo laha yi suke kusuka mani na Munghana Lonene FM ni ku mina ta vuya xigazeni. Yeah, so ni lo vona screenshot laha initial of course a hi fike hi vona Xamakhombo a fika a vutisa ku kasi mi ri ti-awards swi endla njhani a na ha ri kona. I would say a question, so mani nga swi twisi ku swi famba swi ya kwini ra ntiso. I was like ho ni yima kumbe xana ta ze ni kuma hint kun'wana. So hint ni ve ni yi kuma ku endleka yini because ku ve na post yi nga fika postiwa hi Xitsonga music kwalano lava nga fika kombisa ku Xamakhombo a nga khomekangi kahle hikuva xigodi xi nga ri ka top 5 ka most popular song of the year. Ni ku okay, I understand what's happening. So loko fika hi pfula laha hi vhete ni pfula hi vona ku a tsala ku yini fika tsala ku ngoma ya ti-views to tala ku tlula leti nga sala ka ti-awards. Leswi of course a fika kombisa swona. So leswi of course a kha hinta ku of course yo yaliya yi nga humesiwa very hi yo yaleyi nga na ti-views to hlaya swinene. So i vula risimu reni Master T ni ngutiseni ku endleka yini manje. So ni chekisa ka page ra Munghana Lonene FM initially best song most popular song of course a ku na 10 songs initially. As you can see ku vekela swa tsakisa by Gonte Boy kwalano ku ri na that track I'm Queen by Lora B. By the way a hi endleni video ke kombisa ti-complaints to tala as Master T ka swo tala a ni vona ku tivhota ti nga vekiwangi kahle. Of course Marimba na kwalano as you can see Svara kwalano Majija Cake na that song kwalano Jerusalem
Like I had so many questions about some song na xigodi vele as you can see ya xa makhombo so hi yona risimu leri a complaina ku hi ro leriwa hi ta hi kha hi kombisa vele hi tlhe hi tlhelela mi kha mi swona ku endleka hi rona a ri la ku hi ro ra xigodi leri of course ku tlhe ku na hulu by xonge rhangani n'wamarhungani by DJ Mumba mase wa thawula a xi twala everywhere na xona then of course na xigaza mandi as you can see kwalaha leswi a swi tshamise swona kwalano however so somehow ka xiyenge xa hi hlaya vhele na video yi kona no vona ku la swi vonaka kahle loko hi kha hi tirhisa laha yi koho video clip vhele so hi vona se ku sale only 5 songs a ni tivi swi endlise kwini so swi cinciwa se swi ya ka top 5 a ka ha ri top 10 I don't know mina swi endlise kwini maybe swi fambisana ti-votes I don't know so hi fika hi cheka of course a swona ku sale marimba ya hosi ngomisa the post he deserves it mase wa thawula also deserves it mlandzwa kwalano as we can see n'wamarhungani DJ Mumba na yena wa ha ri koho kwalano as you can see xigaza mandi as you can see ha ri kona kwalano na Jerusalem kwalano hi ya vona and stuff like that na yena ya ha ri kona as you can see kwala so leswi nga tshamisa swona kwala ku sale 1 2 3 4 5 so swona swi nga kotisa xa makhombo strong na mhaka le but based on my analysis swi vula ku votiwile so ku hi Munghana Lonene FM swa ku loko ku ri va kha va languta ti-votes letiya va vona ku top 5 leyi yona yi deservaku of course ku va yi kumeka yi kha yi sala vona mhaka leyi so swi ku kahle ku votiwile loko se ku hete ku votiwa swa ku va langutisini ti-stats va fika kuma ku alright tinsimu leti nga ta 5 leti tona hi nga ti vekelaka swo ku leswi nga fika swi endlisa swona unfortunately process ya ku a ni yi tivi mina ku yi va yi kha endlisa kwini but I guess based on my reasoning ku nga ku ri leswi nga fika swi endlisa xiswona sweswo va ku alright I taken this top 5 mara mhaka so I don't know mara a swi ri necessary mhantiko a swi ri necessary na I don't know hambi leti kuma ku a ti ri ku loseni but I don't think a swi ri necessary swi tlhela swi ti susiwa laha before the awards hamba vo swi tshika ku ri top 10 yaliya a na swi ta teka ku winiwa va and stuff like that a ni ku fika ku mention wa munhu wun'we ku yanga wena so I don't know mina the process as I'm saying na mhaka leyiwa so swi tikomba na ku vanhu va nga va na reason yo why va ku a losini xa makhombo laha na susiwe no susiwa hi ta ka post yaleyo hi kha hi hlaya hi ta hi kha hi nghena ka that post just to va hi vona vanhu verini because mina I'm confused ku why so vo fana vo matheko kwala va kombisa ku timhaka ta behavior ya yena ku a yi kahle and stuff like that hence a nga kumanga ti-votes ku hi ku vona ka vona okay tiso daniel kwala of course if yi kombisa ku people don't vote at this point of time loko va ku nomina va tlhela va ku you can vote as much as you can hi number yin'we vele vote for yourself xa makhombo leswi of course va kha va kombisa swona but then overall vanhu va ha vota mara guys mina I'm just asking va ha vota vanhu I think system leyo vota yi fike yi cinciwa leyi loko yo endliwa online vanhu va kha va tlika kunene la I think swi nga pfuna na swo sweswo and stuff like that tiyani kwala yi ri hayi a nga ri ku gangiseni ka tina ka ti-votes as you can see kwalano then young Prince va kombisa ku and na very right ya ku kwata because xigodi yi hluphini swinene exigazeni ra ka YouTube and Spotify yona yi na ti-views to tala swinene a yi titele a hi report-ini ku yi reach over million and stuff like that okay kwalani kheli Wi-Fi yi kombisa ku mi nge xavi music wa vona hi tlhe hi va votela va nga yi pengi so I think mhaka leyiwa va nga swi considera na Munghana Lonene FM loko ri hi mpela va va na funding already a ni yin'wani mali va nga tlhela va yi kuma ka ti-events loko vanhu va kha va nghena hi mathikithi ku nga votiwa online I think swi nga olovisa swilo va create a strong system vanhu va vota la I think leswo swi nga tirhi and stuff like that vhete yi cheka xigodi ku yi famba njhani loko yi cheka se yi le ka 1.5 xi bini man mos se yi le as you can see already I'm congratulating for those who are not in the channel I'm congratulating sweswi le ka 1.5 xi bini vo ma next day ka vo ma 2 million views yi bini swinene as you can see kwalano however i tisi mara ti yo khensa ka his fans la nga fa kombisa ku thanks to vanhu hinkwavo lava nga ni votela ka ti-awards we tried leswi nga fa kombisa swona in overall so a ku kwatini swa twisiseka but things happen leswo loko ri amukeza so ska banda kombela mi klika subscribe trying very hard here u ringeta ku endla yini hi nyama vona nyama ya kona vona a yi chwangi nyama leyi yo endla yini yona makala yi chwangi nyama leyi so loko nyama yi chilile loko yi ri njhani
Ni ta yi vona loko yi tshwile sweswi a yi se yi tshwile. u vula ni yi vonisa sweswi hi leswi yi A yi tshwile tshwangi i yini nyama leswi ke yo va na makala nyama leyi. Ni nga hisa nyama mina he bot.